Yes, reka twinjire by'umwihariko mbibutsa ko rwose turi mu gitondo cyo ku itariki zijya kuri 2 z'ukwa kane 2025 birumvikana. Tugarutse mu makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ibintu birakomeye ubu tuvugana nzanya makuru adasanzwe. Munyemere mbabwira yuko ku mupaka wa Uvira cyangwa se ku mupaka w'i Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivumbi ryamaze gutumuka cyitwa Barundi. Amakamyo amaze kubajye muri wabo bahunga M23 isa ku isa. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ngira ngo ariko kandi bakunzi ba Dunyani Quat TV turabashuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze hano kuri Dunyani Quat TV. Amurabize twibanda kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye ku makuru bakomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi tukabageza mu buryo bunogeye wese. Ngira ngo uwitwa General Neva ari mu bibazo, ari mu kaga gakomeye, ari mu bibazo byinshi cyane bishobora no kuza kumugiraho ingaruka. Uyu mugabo ibyo ashaka byose ntago biri kuba wini, ntago biri kugerwaho. Niyo mpamvu ahubwo ashobora kuza kwikanga bimurangiriyeho. Mu munyemere mbabwire ko mfite amakuru yemeza ko muri iri joro ryakeye urugo rwa General Neva rwaraye rwatatswe. Iyo nkuru tugiye no kwinjira mu mabwire operation kuri operation, ndetse mbabwire n'abari batatse urugo rwa General Neva. Narababwiye ndababwira ntiredetabara iki gihugu cy'u Burundi ragifite, nkajya mbabwira ntiredetabara iki gihugu cy'u Burundi ragifite mukabipinga. Mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa impfunyapfunyo businaye natangira, ndagira ngo mbanze nisoriza abantu bari muri Korine Mujejuru, muri Korine Munanira, muri Korine Kinazi, muri Korine ya Tongo. Ndabasuhuje cyane muri Gitega, Cibitoki, Kirundo, Ruyigi, Bujumbura. Turabasuhuje cyane ariko kandi tubahaye ikaze. Nababwiye ati uku kwezi kwa kane ntabwo turi bukwinjiremo twifashe gutya, turaza kukwinjiramo tubaha amakuru adasanzwe kandi yiruka afite imbaraga ku buryo amakuru yacu atazajya gufatanya n'imbeho. Mu gihugu cy'u Rwanda Kigali turabasuje ariko kandi tubaye nikaze by'umwihariko muri rusange. Turasuza abantu badukurikira bari hano rwose mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, Congo. Mumeze mute? Abantu bari mu gihugu cya Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ntabwo twabibagiwe. South Africa kwa Cyril Ramaphosa mumeze mute? Turabasuza cyane. Turasuza abantu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi ariko kandi abantu bari United Kingdom, mu Bubiligi no mu Bufaransa, abantu bari Canada, muri Amerika mumeze mute? Reka ibintu bisinyire. Ubu ndinjiye uku kwezi kwa kane nababwiye ati ndakwinjiranamo amakuru adasanzwe kandi muraza kubibona. Ntabwo ndibuza nifashe gutya. Ngiye mwene reka twinjiye mu makuru. Tugiye kugaruka ku gitero kiremereye cyane cyagabwe ku rugo rwitwa General Neva, ariko iki gitero ku bw'amahirwe akaza kugisimbuka, akaza no gusanga uyu mugabo nawe yiteguye. Amakuru bakaza kugira gutya bakabasubizayo. Ibi byabaye ku isaha y'isa sita n'iminota igera kuri 32 ku mbunda abahungu bari bafite zambaye icyitwa silencer, hahandi bagukubita bullet isasu numenye ko ryakugezemo. No kuvuga rero turaje tubyinjiremo ngira ngo iyi operation munyemere nako tunayinjiremo nta nubwo ndi butinde. Imodoka zigera kuri 2 zijipe zitagaragara zijimye neza zijya gusa nk'iyo witwa General Neva gendamo zaje by'umwihariko zimaze kuza zinjira mu rugo iwe. Zimaze kwinjira mu rugo iwe habaho kuba uwitwa Neva we yahageze kare mu masaha 4 mbere yuko abangaba baza.
ubwo rero abarenzi bari bari umuryango yinjiriwe ngo batangiye kwaririza ngo baracicika barabaza ngo ese ngizi modoka zije bimeze bite, ariko ubwo bariyeri ya mbere bari bamaze kwicaho tayari. Noneho abari binjiye bakimenya ko habayeho kumenya amakuru ndetse no bashaka yamaze kugera hagera hakiri kare, nta kindi kintu bakoze nk'abantu b'Imana mwe munyemere mbabwire yuko bahise bagira batya by'umwihariko bagasubira inyuma, ariko ya bariyeri yari bari baciyeho mbere n'ubundi ngo bagasanga abarinzi be bamwe muri bo bisinzire bateye ingange n'ubundi bagahita bacaho mu buryo bworoshye, ariko mindani mimbere amakuru bari bamaze kuyamenya yuko bagize gute binjiriwe, kuko ahantu bari haba harinzwe bikomeye kuko hari bahani n'amakamera. No kuvuga ngo rero ibyo byatumye igihugu cy'u Burundi cyongera kugaragaza imbaraga zacyo ndetse n'umutekano wacu uko uhagaze, nimba abantu bisheta bakinjira bakava hano bakagenda bakinjira muri president, nta muntu wari wavumbura ko ari abagizi ba nabi. Ndetse kugeza n'aya masaha amakuru amaze gufata kuba vandimwe bandikira social media Burundi ndetse n'ibindi binyamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi, bikaba bigaragaza neza ko aba bari binjiye hano batari bamenye se ni LE02 cyangwa ni igisirikare cy'i Burundi. Bamwe muri bo bari bashatse kuba bateza umutekano muke mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Ngira ngo mw'abantu b'Imana mwe maze iminsi mbabwira ngo igihugu cy'u Burundi nta mutekano gifite, abantu bakabipinga bakavuga bati ni bya bindi, nta mutekano iki gihugu gifite. Icyakugeza i Bujumbura ku isaha y'isa 4 cyangwa saa 5 zuzuye n'indi minota mike, ugakata mu mujyi wa Bujumbura nk'igihe cy'iminota igera kuri 30, nibwo wahita umenya ese bimeze bite. Icyakugeza hitwa za Kibira, amabariyeri n'akatara amabariyeri kugira ngo winjire muri rashyamba rya Kibira, wabibaza abasirikare bamaze iminsi baturuka mu bice bigiye bitandukanye mu Burundi, mu makoni nagiye atandukanye ndetse no mu makomine nagiye atandukanye, binjira mu ishyamba rya Kibira. Ukijya kuhagira by'umwihariko ku kilometero kimwe winjira mu ishyamba, hari amabariyeri n'akatara amabariyeri. Ayo mabariyeri yose ni amabariyeri agomba gucunga ese imodoka zinjiye mu ishyamba niziye, iziri busokemo nizi. Ibyo byose no kwirinda yuko hashobora kuza kugaragara umutekano muke ukaba wagira gutya inkubi igakubita. Ubwo rero rwose mw'abantu b'Imana mwe ibyo babwira ati igihugu cy'u Burundi umutekano wacyo urabarigererwa ku mashyi, ibyo niko biri. Yes, birumvikana no ni byinshi cyane tugiye kuvuga ubundi bwakira bugake ahubwo munyemere tugaruke gato hano mu buseruko bwa LDC kugeza amaginga ni Kongo na nubu igikomeje kugenda ihagarika imitima ya benshi mu buryo mwese cyangwa ubundi, kubera umupaka uhuza ari igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ni igihugu cy'u Burundi cyohereza abasirikare, ariko amakuru namaze kwakira ngo bigendanye n'uburyo M23 iyi Uvira yamaze kwigezamo inkingi za mwamba, abitwa ba ekotanga ari hano muri Kibomba ahamaze kugera aba bagabo babuduwe, ndetse ahano hamaze kugera abagabo bita bakiro papa, hamaze kugera abitwa abazwana yini Queen. Amakuru amaze kwakira rero n'aba babyamungu maheshi bamaze kwagera nuko isa n'isaha iyo Uvira igiye kwa magatendo. Ibingibi ngabo z'abarundi zikibimenya zikamenya abantu bari bayoboye urugamba guturuka muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rutshuru, teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Warikare, teritwari ya Rubero, nta kindi kintu bakoze bavuze bati niba abagabo. Uba makuru nimo ndakira munyemere mbabwire yuko bamwe mu basirikare b'abarundi bari hano ku mupaka harabatangiye kugenda bahunga bagasubira mu gihugu cy'u Burundi, abakigezemo bagafungwa.